Today domain and range of signum function የሚለው exercise የመጥቻለሁ f of x is equals to 4 minus 7 times signum of x greater than 0 ከሆነ ምን ይሆናል 1 ስለሚሆን times 1 if x is what greater than 0 ከሆነ similarly this is what 4 minus 7 times 0 መቼ x አችን ምን ሲሆን 0 ሲሆን the other one is this is equals 4 minus 7 times negative 1 when the signum values that is less than 0 ከሆነ that negative 1 ስለሚሆን this is x is less than 0 ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ስናደርግ x greater than 0 ይሆናል ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ማለት ነው 0 ሲሆን including 0 ማለት ነው less than 0 ሲሆን ኔጌቲቭ ሪል ነምበር ማለት ስለሆነ the domain is the set of real number ይሆናል ማለት this is equals when simplify this one 4 minus 3 is what that is negative 3 if our x is greater than 0 4 minus 0 that is 4 when x is equal 0 that one 4 minus 7 times minus 1 7 ስለሚሆን 7 plus 4 is what that is 11 ይሆናል when x is less than 0 ስለዚህ እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ስናደርግ domain of f is equals to ምን ይሆናል the set of real number ይሆናል ለምን ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ያካትታል 0 as well as ኔጌቲቭ ሪል ነምበር ስለሚይዝ እነዚህ ሶስቱ ኮምቢኔሽን ምን ይሆናል the set of real number ይሆናል the range of this f -3 4 and 11 ይሆናል